Salatu wassalamu alaik. Nika solawat acerita tentang Gusti Kanjeng na. Ya basyiral huda ya Rasulullah, ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamun yamu. Salatu wassalamu alaihi. Abdullah nama Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Wa qala aydan والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أما بعد. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء وأساتذتنا الكرماء نخص بذكرهم أجونا سمولجا حضرة الشيخ حضرة المكرم كي Haji Fahim Zahid sesangat abtin amul jaaki, ajunan sumulja Kiai Malkan Syarif jukan batan qaula taati, ajunan sumulja Kiai Haji Khairi jukan batan qaula ngagungaki, tertak kalib ajunan sumulja Kiai Ruman, ajunan Kiai Muhammad Yasin, terjukan tak kalib ajunan Kiai Sorojuddin. Benda seteja para kiai, para guru seampun alengki nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak uning da asmai pon. Namun dak keseteja seampun hadir meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat beten kaula. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, senyepoi dusun, senyepoi kampung, secara istimewa pemangku di Sapang Tongkel hadir di tengah-tengah kita Ki Kadinto Bapak Muhammad Hussein, sarjana pendidikan Islam, beserta seluruh jajaran perabot-perabot di Saipon, sahibul dakwah wa sahibul manzil Ki Kadinto Bapak Haji Fathur Rahman, beserta seluruh jajaran majelis keluarga. Sekak dima kesempatan mangken abada aki dua acara seerangkai sekaligus. Sepertama iki Kak Dinto Dikro Maulid, senomor dua iki Kak Dinto Haul. Semoga perpangkian saat mangken Kak Dinto sareng Allah Subhanahu wa taala ngibe kasayan secara khusus dak ke sahibud dakwah, secara umum dak kaula ban panjenengan serabu sateja. Amin Allahumma amin. Ngereng kaula ban ajunan amuci ban asyukur dak ke Allah. Kalaban taufik hidayah mauna inayah. Insyaallah kasarengan kalaban ridha ipun Allah Subhanahu wa taala, kesempatan mangken kalaban kabadaan sehat, kalaban kabadaan sempat, terjukan dalam kabadaan bi Allah tak ipauceun ki buru macam lare seah nyap-nyap alhamdulillah bi Allah tak ibatati yalle ke tempat lain.
Semoga amun tak tega ojen, semoga amun tak tega pengajian lestari ojen Nabi Allah tak epatorona. Amin. Sehingga acara malam mangkin kak dinto terlaksana akati seayarap kau leban ajunan sateja. Ngereng asyukur ban amuci ka Allah. Yang malam mangkin kak dinto kalaban taufik hidayah ban mauna ipun Allah kau leban ajunan alengki majlis zikir asareng kalaban orang-orang saemul jaki Allah para alim para ulama. Semoga kasayang kau leban ajunan saat mangkin kak dinto tanda. Kau leban ajunan pakuna paringi kasayang sareng Allah sampai kau leban ajunan ngadeg dak ke Allah. Kalau bercatatan saja sehadir termasuk ahli-ahli swarga. Salawat dan salam muga tepa da ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dintos ampun apek ta kaula ajunan dari alam sepeteng eki ke alam tera minat dhulumati ilan nur. Saya maksud peteng ni cepon ulama al jahlu putuh. Saya maksud tera kak dinto cepon ulama al ilmu. Sehingga ilmu kak dinto persis pada ben lampu kalaban badana lampu kau leban ajunan bisa api taaki antara mira kalaban biru sakak dinto kalaban badana ilmu seefek Gusti Kanjeng Nabi kau leban ajunan bisa api taaki antara halal kalaban haram kalaban raja pengarap sateja sehadir termasuk dari kelompok-kelompok sekenging syafaah ipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin Allahumma. Sekak di mak malam mangken kak dinto acara pertama dzikra maulid bedes ada bu maulid bedes ada bu maulud sekak masih bener pada bener maulid bener maulud bener manabi maulud maka saya maksud kak dinto Gusti Kanjeng Nabi orengah manabi maulid maka saya maksud kak dinto bektonah arena ota bebulenah jadi ada bu maulid tepak ada bu maulud tepak cek. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Apa napa Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sebe demi cuma maulid teh otabe maulud teh ketimangken dan gula sampai samangken nih kak mulai lahir tak toman mireng beda acara hadirilah pengajian umum dalam rangka haul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak toman mangki haul lah Gusti Kanjeng Nabi sebe demi cuma maulid teh lahir. Apa napa mi tak pada kalaban kaula ajunan sementara kaula ajunan maulid teh beda ulang tahun atau kadang haulah wafat teh beda Kanjeng Nabi mi tada ulama kadin tu jelasaki salah satunya Al Imam Jalaluddin As-Suyuti sepertama karena memang Gusti Kanjeng Nabi kadin tu tak bisa kategoriaki orang-orang sewafat pada orang lain apa napa meskipun Kanjeng Nabi kadin tu secara saja wafat tapi seefek Gusti Kanjeng Nabi ajalan sampai mungkin meskipun ampun kenging 1400 tahun sehingga meskipun orang ngewafat tapi seefek Gusti Kanjeng Nabi pakun ajalan dapat ada kaula ajunan sehingga mengutip dari jabuna Kanjeng Nabi hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum antara diing ben saytana Gusti Kanjeng Nabi pada atharah pada faidina ada kaula ajunan nomor 2 masuk ke ayat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullah manabi wali-walina Allah saus tak sete kak dinto paring nikmat sareng Allah maka para anbiya para nabi dan rasul kak dinto cung tak seteun boleh nomor 3 apa napa mi Kanjeng Nabi kak dinto mi cuma maulid teh seebeda aki wafat mi tada di ulama itu bu sanikah li anna maulidahu min a'dhamin ni'am kengak orang pangtongkel dan sekitarnya lahir Gusti Kanjeng Nabi kak dinto termasuk nikmat sepaling raja wa wafatahu min a'dhamil masaib wafat Kanjeng Nabi musibah sepaling raja beda saja jawab sagak dinto Kanjeng Nabi lahir kak dinto nikmat sepaling raja dak kaula ajunan apa napa karena sateja sebeda ya lam tunya kak dinto ngampong dak Gusti Kanjeng Nabi Allah debu senikah laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak cek saking Gusti Kanjeng Nabi tak ibadi sareng Allah maka pangtongkel propo pamekasen nikah tada napa-napa le esena dadi kaula ben ajunan ken ngampung dak Gusti Kanjeng mangkana shalawat ala asrafil anam nikah beda bacaan sanikah ya habibi ya Muhammad
ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal qiblataini ya nabisa ya rasul salam ya habib salam ya habibi ya Muhammad wahai burna ateh ya Muhammad. Cepon al-Imam Ramli wa yanbaghi lil musalli 'ala nabi ayyatiya bi lafdis siyadah. Mun orang maca sholawat kanjing Nabi ota menyebut asmana kanjing Nabi kotuh parengi lafat sayyid. Sayyid ni ke artinya guste. Artinya jak pas mapas. Nang kalimat ki purum langsung ya habibi ya Muhammad. Nika cepon ulama darurat syair kenengan tak buah. Karena nika lagu mun ibri Sayyid Muhammad elang ya habibi ya sayyidi elang Muhammad. Akhirnya lafat sayyid te buang langsung lafat Muhammad se pasang mentakdirkan kalimat sayyidi. Jadi mun jar ya habibi wahai burna ateh ya Muhammad guste kanjing Nabi Muhammad. Maka namun kalimat syair ni kamun lafat buat sayyidi pasang. Keng mun tak buat sayyidi na buang. Contohnya fi hubbi sayyidina Muhammad. Ni bade sayyidi buat. Keng mun tak buat buang sayyidina. Narju syafa'ata min Muhammad. Kama sayyidina tak buat. Tak buat. Jadi mun tak buat tak pasangi. Nggih. Keng mangken bade saja bu abri lafat sayyid dek ka lafat Muhammad ni ke bid'ah. Pulan kanjing Nabi tak ngajari. Dadi termasuk neraka. Cepon. Bi gole jawab tak usah ada di mun karo ngak ni. Kemun kanjing Nabi ibri sayyidi ni ke bid'ah. Dek rem macak karo kiai tur kadang sa ibri titel tege ape tampe peto. Iki na bangki. Tukang ceramah deh karo Khalil Yasin tur kadang padahal tak tu papan tak kaya Khalil Yasin. Kula yon ceng gak kantun niku benika ngendi ilmu haram tak tu ilmu kula mi yon ceng sering kula ngabala kula yon ceng ni mar kedua alasan sepertama keng pulan celeper senomor dua keng pulan genteng arami aku pak tak percaya sampean tak percaya cek gula genteng sampean percaya gula tak percaya iya boy kok cek jujur makbun ya. Allahumma salli ala Muhammad. Kiai ini terkadang saya beri titel saya alam nek apa tam ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Mukarram Al-Fadil Al-Menna Al-Kohol Al-Sail. Cek karo kiai ini saya alam apa tam kanjing Nabi iblis sayyidi masuk neraka mi cek sarana gelu. Pon, emakasan tada ni kai penggalan. Macam Allah tak pada pemahaman-pemahaman ketika itu. Amin. Pokoknya kalau menyebut nama Nabi Muhammad jangan sampai tidak diberi kalimat sayyid wa yambaghi lil musalli 'ala nabi caipun Imam Ramli ayat dia bilafdis. Saya ngak mun maca selawat dak Gusti Kanjeng Nabi cek pas mapas cek amat Muhammadan beni anang Mang Muhammad juga. Tapi kau tu beri sayyid. Paham? Jelas? Terus akhirnya ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya arus ni ka mantan maka namun beda acara mantan kak dinto walimatul arus ya arusal khafiqain wahai manusia seteti mantan na dua alam kanjing Nabi ni kayak kebela mantan na dua alam mantan na alam dunya ben mantan na alam akhirat. Anapa kanjing Nabi mi kebela mantan ulama ajlasaki mun beda acara mantan kak sengunceng kanyamanan sengunceng kasayan kak dinto mantan gara-gara mantan pas beda terop gara-gara mantan beda kok sapeh gara-gara mantan beda tetel gara-gara mantan beda becit gara-gara mantan beda tutul tadi kan mun mantan kan dari pisan laki ke pisan bini kan beda pelotan dah tadi
Arami beda pelotan, mek kutu pelotan mun ring sekolah mbek lamaran, pelotan ni ke artinya dua keluarga ni ke makle sajen atok-tok, makle sajen atretan. Makanya ingin bagi pelotan, ingin bagi tetel, dua keluarga ni ke makle sajen rapet, makle sajen apuntel. Ingin bagi becit, makle bagus kutu beda becit, cek kempang au be, cek lekas ngecit. Beda panapa kerempek kelupah, ingin bagi tutul. Dua keluarga ni kementro saya kau tu beda tutul. Apa tutul? Cak saling tungat tu, cak saling mamatul. Cuba ibarat cak pakai temor tak saya temor cak pakai berak. Pas engi baki gedang. Apa gedang? Gedang nikah ged sangket bendeng adeng. Mantan nama le seken le tak akulian pak ingi baki gedang. Arapa minta ingi baki acem celo. Makanya ingi baki gedang. Ged sangket bendeng adeng mantan mak le seken selake mak le ta abini pole sebini mak le ta alake pole beni alarang abini pole kengreng lambek maksud ta nikah polan gedeng nikah wa bueun kak punggaan sepan mari abua ni kata abua kia kak abua sekalian pah mate makana kalak gedeng saiki beh abini sekalian bini situng iki be mate alake sekalian laki situng iki be mate polan gedeng nikah mari abua tak abua kiah langsung pah mate makanya mun epang tongkel beda gedeng mari abua pah ki nyolpu abua pole poker tak beres gedeng aja kan paham jelas on dadi kanjing nabi nikah mantan arah pemika bela pada ben mantan mun beda mantan eka entok kanyamanan tetel becit tutul man nyaman kesebede gara-gara man keng make kok sape tetel becit tutul ni kesebede gara-gara mantan tibi tak ande ketetel tak ande kebecit tak ande kok sape tak ngakan tek kubi sampean mun beda dengan mantanan ini mah beda mantan tujuan ngakan mun tak keng kemarok pola tak ande mantan kok sape tak ande ketetel tak ada kebecit padahal tetel becit kok sape beda mantan keng mantan tibi tak anda arapa karena efek karena mantan beda lebih penting dari kok sape gini bagi kan beda lagu dalam mbak roh gini bagi kalau Al-Banjari Pamekasan Al-Banjari sebenarnya pesanikah ko mantan anyar sarung anyar pokol sanga mate temar komantan laju sarung laju make abde pakun tak pan ijok lala iya mun laju hok tagi makanya cepul ketapang seni kalambek mantan anyar jak tanya aki seneng ban bunga ikapiaki leku ki laku cekegi pagi obu becan emina kapi hahaha hai kok mun mantan laju cek rok ni kene keding mantan anyar gitu mun mantan laju lagu ni benih nikah mun mantan laju cek pada aki seneng ben bunga pon jarang mangki leku ki laku cekeh di budi selake ngamuk tak nemu kok biya mun laju kan lain thank you kan bila umur sanggang polo robah ngocak balake ke babi ni iya sih andi make panal pe me tak bisa dia sebini bah nyampit mun la doplok gar jeleng garon rapai ko la jolang ala embu ko dan selake banjo lambok kan di penjeleke je ke santa setrumai sate make eta petaki aida sebini nyampit bayi mun la doplok je kan kerso dek remaya kerker je tak masuk kok cagila tak tahu kok ini bini mulai kadek ni kening kalah. Begini kening mulai kadek kalah. Oleh berkadek kan? Lah mulai kadek pada kalah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
kasayan gara-gara mantan beda daeran, gara-gara mantan beda sound system beda terop keng mantan tak peratu ke mantan tak ada terop si genteng tak yabes lebih mantan apa karena beda lebih penting pikirna mantan sani kecepon kanjing Nabi mangkana kanjing Nabi pada aki kelaban mantan sampai kanjing Nabi kebele mantan dunya gara-gara beda kanjing Nabi Allah akabai alam ben saesena gara-gara beda kanjing Nabi Allah akabai emas gara-gara kanjing Nabi Allah akabai selaka tapi kanjing Nabi tibi tak kasokan ke emas tak kasokan ke selaka tak kasokan ke dunya ben saesena padahal dunya ben saesena ibadi gara-gara kanjing Nabi arapa minta kasokan kanjing Nabi karena pikirna kanjing Nabi beda lebih penting daripada dunya ben saesena panapa apolong sareng ajunan Allah subhanahu makanya cepon kita buya suul adab korang ngajar mun beda orang adabu kanjing Nabi ini miskin atau fakir anapa mun miskin fakir ni kasefat muhtaj butuh kanjing Nabi ini kata butuh kanjing Nabi ini katunya neka gunung Uhud pata berpeti emas kanjing Nabi tak kesokan kanjing Nabi kak dinto makelah tak soki ni kakengilakar tak anda katunya ni kata anda mun kula ben sampian mun tak soki keng tak andi jadi beda mun kanjing Nabi keng tak anda kula ben sampian keng tak makanya pun ulama kanjing Nabi ini kata bisa sifat kalau ben fakir atau kalau ben miskin karena mun fakir ben miskin mereka butuh kanjing Nabi lah tak butuh pon saya terus kelangkong ampun Allahumma sholli ala Muhammad tahu ning kula minta amatan apa na bagi lembuk gelu kursi mereka darang mancing sampean pun ada buku kursi aja gelu pada ben sing ngocak gula kini gelu kang cak jogo cobolan kene deh bu cak jeling pungkana semang karo make pungkana kene buana iya wong yo bodo pungkana acem pungkana tok seraja buana untungnya lanceng acem pon teti karena kanjing Nabi kak dinto singi bekasayan karena kanjing Nabi kak dinto sate yakin sate aja kak dinto beda dalam dunya mangkana lahir kanjing Nabi kak dinto min a'dhamin ni'am cepon ulama lahir kanjing Nabi nikmat saya paling raja wa hadzatis syariah ala idhari syukri mangkana mun lahir kanjing Nabi nikmat saya paling raja to nikmatnya kesyukurin kalaben papunga kalaben tanpa aki mangkana gelak penata acara kak dinto situng ayat itu buaki kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu ketika kenging fadl ketika kenging rahmat tore papadeng anga bunga makanya kanjing Nabi sebeda cuma maulid cuma lahir karena lahir kanjing Nabi ka ditu nikmat paling raja makanya papadeng beda aki acara wafat kanjing Nabi min a'dhamil masaib termasuk musibah paling raja makanya wafat kanjing Nabi tak usah beda aki acara karena mun abeda aki acara wafat kanjing Nabi pada kau leben sampean adeng seneng atas musibah paling aki ajunan epon Guste lahir beda aki pesta kala bencara dikro maulid wafat tak usah beda aki acara makanya dalam Islam nikah wa amma bi nikmati rabbika fahaddits mun andi neng seneng kak dintoh le kebele mun bede ngak bungaan papadeng keng mun bede musibah ce asa ka lahir kanjing Nabi ni ka nikmat seneng toreh papadeng wafat kanjing Nabi musibah ce asa kasa teti dalam syariat mun bunga le kebele kak keng mun sosa ce asa kasa alhamdulillah etap maturah taporo mun bede bunga tada ring tau keng mun sosa sekecamatan to kangkapi namun beko bering beko Pak Julung pahit tepan ni ojen di datang ke pahit tanya akidah remah beko nak billahi rogi ya kok orang mun rogi letu billahi nah pas coba beko nak abede sekejut abede nak pahit tanya aki di datang ke kok ding bertegak ke sana men beko hasil gua kak pah nyampit ya oleh sarokoan kok sekejut sarokoan kak sapora mun sekejut tak karo kok kabeh bagi bibir dadi becen saya bener mun bada nikmat le kabeh keng mun musibah ca asa ka karena kanjing Nabi ni nikmat tore lahir beda aki acara apa dikro maulid
deng mapadeng ka nikmat Allah sebut asmana Gusti Kanjeng Nabi mi sebut mak le timbul perasaan seneng ben bunga kaula ajunan dek Gusti Kanjeng na akhirah kaula ben ajunan papolong pas madeteng nasyid mau selawat bersama sampai sejarah Kanjeng Nabi kak dinto elaguaki kapi arapem elaguaki mun elaguaki se pertama kula ben sampian se maca selawat tak seng mun maca selawat ketibi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kapan Nabi sengkah keng mun elaguaki punten nggih rakkat aina ya syauqan walitaybata darfata asyaqan fa ataitu ila habibi fahada ya qalbu warifqan sallu ala Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah benar yang baru maca se nomor 2 mun elaguaki putrana sampean lekas apal mangkana bersih elaguaki kabeh ilahi tammi min na'malaina Allah Allah teguh kapan mulai tanya aki kadang sampean apa saya baca gelak cong tahu ilahi tambinina nikmat alain naiko makipot lopot apal mun elaguaki ka gini bangki mangkana Kanjeng Nabi kak dintok sejarah nak kapini kak ibaca kalaben lagu arap pem elaguaki pan elaguaki kau leben ajunan kak dinto langsung apal ben nyebut kak dinto tak sengkak saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim min adh-dhulami wa bittatarqa ila anil taman silatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami polan elaguaki tak sengka ki corona gule ben sampean ku oncor keliling kampung tangki kan polan elagua bade sida jero boleh salatu wassalamu alaik nika selawat acerita tentang Gusti Kanjeng na ya basyiral huda ya Rasulullah ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamun yamu lagi bisa lontarnya ku sopo hari salatu wassalamu alaihi nekanya mana solawat nida seagabai Syekh Mahmud Khalil Husairi tahun sebita depak kapang tongkel yo benya mana lik mualik nemu di malik mualiknya sampean teh nekanya mana solawat nida beri saja butarhim makanya Syekh Mahmud Khalil Husairi ini ke sahibu tarhim al-Baghdadi depak kata yo balik mualik jak mana kebayanya male burung goreng batu dari tangki gini bangki tapi punten lana apa asaos baca lik mualik pada nggih baca tarhim pada selawat nida pada sepenting intina ku lebih sampean kak dintok keng tero nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi mangkana mun elaguaki sepertama kau leben ajunan maus kak dinto aroma seneng se nomor 2 mun elaguaki sekeni lekas apal mangkana putrana sampean reka mun asakolah ni kebenik ya ciri noles benik ya ciri macak ya ciri alagu tak berarti aja tanya aki karajina sampian mun ki laku rajina sampian ngater putrana ke sekolahan seanya masa sekolahan PAUD mending PAUD sama PAUD ni kan laki na buud pendidikan anak usia dini lambok si adaan nyaman na TK taman kerek-kerek nikah sekolah kedelu men ya ciri noles beni ya ciri ala tanya aki ku tak sinikah kalau kau anak soleh tepuk tangan apa mik bode situ wa teh kan ikan tu payam mbok de kisah mbok kan mun lagu aki wah seneng apal nak kana kini ini kemun suruh apa lagi anak-anak
coba hafalkan keluarga Nabi. Tak kira hafal, coba kiba lagu. Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy. Itulah kisah yang penuh Sekali bagi saya tua apal mun lagu aki. Ada juga boleh. wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Korla apal maki allo-allo netok bani. Pon. Semoga aulaban ajudan bisa banyak maus asmana Gusti. Maka lesan-lesan sebanyak nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi. Lesan-lesan sebanyak adikir maus asmana Gusti Kanjeng Nabi. Maka insyaallah kak dinto bekal epa polong ben Gusti Kanjeng Nabi manter tepada kaula ajunan mangkin sealengke. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pabanyak itu sana sampian kak. Pabanyak salah na sampian ke Allah. Keng mun isyafaati bi Gusti Kanjeng Nabi burung saya masuk neraka. Kaula ben ajunan pasti masuk surga. Mangkana kula ben sampian bening ngandalaki amal tibi, ngandalaki rahmat Allah. Kula ben sampian tina makitu saraja. Kula ben sampian andi Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi ajabu syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang pertolongan lakar untuk aki sedia aki kau reng pangtongkel sebanyak dosa. Makanya jak putus asa dari rahmat Allah, dari pangapuran Allah, dari syafaat Kanjeng Nabi. Tina makitu saraja sepenting ibadah terosaki. Tina makitu saraja sepenting as-salawat. Insyaallah kaula ajunan selamat kinangan sepenting bi Kanjeng Nabi ebek tadak ke surga seanya masyafaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Keng bada empat amalan dan gula makin bada empat amalan ni kesaos. Empat amalan kak dinto termasuk amalan luar biasa. Empat amalan kak dinto cak pun Kanjeng Nabi termasuk amalan seni benian tak pada ben mal amalan selain. Mal amalan selain bi kau leben ajunan ekalakoh kula ben panjenengan keng tero masuk aswarga. Empat mal amalan ni keempat kalakuan ni kemun ekalakoh bi kau le ajunan swarga setero masuk Nabi sampian. Tetapi ni karo orang setero masuk swarga. Swarga na tero masuk Nabi kaula panjenengan. Mun la sampian tero masuk swarga, pak swarga na pada tero, tak kira burung boleh pasti masuk swarga kak. Amin kok kak. Allah iwak tua aki cengeng. Atau pak kering apa dina dia. Mun la sampian tero masuk swarga, pak swarga na tero ka sampian, tak kira burung pasti tetih. Allahumma kula ben sampean lambak sing abine tak dadi tak keng pulan karo keng saraja setero kak selaki tero si bini tanda si bini tero selaki tak gelem lagi bini pada tero mat tua tak setuju kan senikah mulai setuju kapi secara akal tang sapa lok dadi ya kak langki kan lambak senikah selaki lah kare lebur tek dontian penabit si bini pah tak gelem selaki pah ngucap percuma tika alajar lamun tika tak kok tak gelem percuma abur leburan mun elama rata gelem ngakopak panilanggu lagu dina dah lampu ceke sengko na bengtika ngasik. Bagaimana masih lanjut? Oke, masih tetap bersama Putra Buaya yang tak bersa pidato di bundai. Ibadina boleh beda empat amalan sempak amalan ni kamu ni kelakoh benih karo kau leben ajunan setero masuk swarga swarga tero swarga kerong masuk ebi orang seandi empat kelakuan bitan kula bela manter bisa angamal laki. Amin. Terutama seneku umik dia manter bisa angamal laki kia sehingga kau leben ajunan pada termasuk kelompok-kelompok sehingga kerongin bi swarga Allah. Amin Allahumma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu pasira Gusti Kanjeng Nabi al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin reng pangtongkel kengak iki beda empat kalakuan kak dinto empat golongan empat kelompok seempat kelompok kak dinto eka kerongi bi swarga kota be swarga ni kekerong ka empat kelompok kah orang seandi empat kalakuan
Yang pertama, kalakuan panapa sampai swarga kerong dak kaula panjenengan. Kalakuan sepertama cepon kanjeng Nabi talil Quran reng pangtongkal se ahli maus al-Qur. Ketika eka bela eka kerongi swarga orang ahli maca Quran, mungkin salah situng kaul ajunan bah mikir mi demang lah kau naiko karo jia lah kau nabi kok nyangku kelakuan buruk demang keng make demang si ahli ngaji Quran ni kemangken tade kan ada momen malarat ki bodoh ada kuleban sampian munda pada curcut sapora bani abal coba akhirnya kantoh make seneku mek pada Bengkalan kapi saya ngaji nih kemun karo Ramadan neto aja mun beda emik ka leka mun teda emik ka mule orang ahli ngaji Al-Quran gak dintok ega kerongi swarga keng se ahli mun ngucak ahli nikah ngahli aki nikah istiqomah kak ngaji to seten punten salah selain abajeng Imam Syafi'i gak dintok ngaji Al-Quran gak dintok sehari semalam hatam dukale kak siang hatam sekalian, malam hatam sekali. Imam Syafi'i, apa? Mun seanya Mas Syafi'i make durjan nebo. Keng se hatam Quran ni kemalarat kan. Rasulullah dan para sahabat bagaimana? Sahabat setiap laku gak dinto murojaah nyetor apalan dak Gusti Kanjeng Nabi. Benar ngaji. Nek lain saya ngaji TV. Padahal betul lambak ni kan Quran tak etoles kak. Bade tulis tapi belum bertuk buku. Bentoles tak pada bentolesan mangken. Ada harokat tah, ada titik, ada juz ada. Yang memberikan harokat itu adalah Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, kancana Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semaring titik Al-Quran gak dentuk Al-Imam Hal Hasan Basri. Sementara seaparing juz 1, juz 2 itu pada masa Al-Hajjaj. Semana kanjeng Nabi Quran nikah karo keng tolesan tada ceburan tada titik tada juz tak terbentuk buku keng benar maca Al-Quran kapi pun laku nyetor Al-Quran mangkin Quran lai pegempang keng tada ngaji nggih seban sahabat ni kebacaan nikah ada titik ada jebur keng bisa baca mangkan cepon Gus Dur Al-Quran qatib wahyu minolio tanpa dinulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita dan tancepaki ing jero dodo arep mik cengeng teh ka artine nek ketahuan ning sampean oh ya padhe cek pada Maturan nak kak yang kurang Jember gue lebih sama cek lah padang Bengkalan pada Maturan nak kayak ngoreng Mekasan tadi parca aja mun gue ke belereng Maturan punan muan dengan ring besar kok kalau pakai bahasa pangtongkel senikah Al-Quran soceh debuna Guste ta etolese ibaca ngarte dadi paemut baklengas tete toreta menaki edalem eta menaki eda ya Rasul salamun ya Rafi asya atfa tayyaji ya uhailan ju iya uhai menteri tetiakina orang seahli maca Al-Quran mulai malam mangkin amin amin Allahumma dan kulit sering ngabala senikah sita pengajian buk pereng aki buk dan kulit sering ngabala senikah ana pakaula ajunan kak din tumik jarang maca maus Al-Quran ben maca Al-Quran situ ngalasan aslina tak temui ngak sing ngaji
temui. Tak temui enggak. Mi bisa tak engak sing ngaji. Quran saya sabak ngatas geluh. Makanya Quran ini kamu disabak cek tas ngatas. Sapora. Boleh beni tahkir ke Al-Quran. King mun ngatas geluh tak padeng katengan. Kasa sing ngaji cek-cek ka. Makanya Quran ini kamu disabak cek tas ngatas. Sampean peleman dari kak kan kita abujeng Isya tadi. Sebelum asulat Isya marina sehari Quran naga. Kak di sajadah yang parbi sampean. Maka ya dengan sajadah ini keberikan dok setengki. Kita sakat dok ni ke Quran na sabak. Setiap sampean asolat pasti ni ngadi ke Quran. Pok, kak di maruku ban sajadah ikulung. Kak di sampean abajeng. Iya ada sajadah ni keberikan dok. Ya tasakat dok ni kebik sampean Quran na sabak. Setiap asolat pasti sampean ni ngadi ke Quran. Sampean selestain abajeng. Akhir engak napa. Saya ngak jaga mun tak tege Quran dan ika ikalak ngaji. Pala sampean akhir saayat saus kak. Saayat pemerintah apa jeng saayat sehari semalam tak ikhlas saulai 5 ayat sebulan terus seket ayat kak ungguan mari Isa deki langsung buka geluh pada akhir saayat boy A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Shadaqallahul adzim Bana apa Le sampean mun ngaji abid sengka, mun ngaji abid ikhlasah. Mun saayat kan tak ikhlasah lagi. Marin sopu laku saayat boleh terus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Insyaallah andi anak lemak hatam al-Baqarah aja kak. King Beh, kula ben sampean makin andi anak 6 hatam surat apa kan? Lo tam hatam je tak cingaci. Pada tempo na tenang, tambahe mun tempo na akhir saayat saus kak. Keng pun mari abojeng saya ngajak sampai tak ngaji. Kanjing Nabi ada bu Iqraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran je. Karena Quran ni bekal datang kau ring semacah, bekal nolongi. Semacah Quran ni ka isabe ke neraka. Di Quran tak ibe kibudian polan aise Quran beutena. Menteri bisa ngamal lagi enggak? Siap ngaji ben mari apa jeung kira-kira. Gendeki sehari Quran na buk, nyari kerdus sehari mi mun tandi katok sampean. Mun kerdus sehari mi sekosong tak ada maki ban esene kiba. Mun sampean ngaji sen kalabah ku ganggu sehari mi mata aja. Insyaallah oleh 3 bulan Quran tak luang sampean jen lempo. Pada saat bisa tak ngaji sekali itu orang dina. Bah, lambek tore. Kuli pada sampean makin di zaman au becek kencang ngku kak. Tahun sangat-sangat ten kuli ki engak kak. Ten kuli umur 10 tahun. Lampu masih belum masuk desa. Keng manusia ni kalambek tahun sangat-sangat mun ceere, mun la parak maurib. Nak kanak kini tahu le keluar kak tak kau bin setan ni kata gitu. Polan mun ceere setan aku keluaran, setan banyak luar. Jadi nak kanak kini masuk tak kau bin setan. Mungkin setan nasi tak kau bin orang mun de ceere kak. Anak setan bisa setan, oh nyempah awas orang kabeh je luar kok. Iki napa ki? Pakak kama kalangker. Napa saya kelak kok? Apa jeng maurib? Ongke maurib mun tak tege Isya tak oleh turun. Maurib ka Isya di kalambak sampung. Ki engak sampean iki. Dari maurib ka Isya ni ka sampung tak oleh turun di langker lambak. Sakeluargaan ngaji kabeh. Napa saya kelak kok? Ngaji. Demar omplong eteng ada lampu ngak nikah. Walan omplong yang tadi jajan, EPK, etono, yompa. Keluar bagian situ jajan. Mi oning pada tujuan. Cak makai gula kecerding pada terus lagi ya guys. Eki nama ki. Ngat, mun mangken mi anak kuda ben sampian saya ngaji ya kak. Buk, mi putra kuda ben sampian esoro ngaji. Cak ringan embuk unga bejeng isaan ang sebab jadang TV. Jaga nak ya, mun andina mulai ko olok elang kere kok. Cak gelam penong benaguar biko akhir kibuk. Ya mun tak bener ngucap idin nak gul. Pramila kak din totore kebiasaan deka obe mulai dari kaula ajunan biasa aki mos Al-Qur'an. Egi napa ki? Timin kak timin ki. Zaman emek ki ngangkui aki lambak kak. Makan lambak ni ka maksiat tak pati osom. Cak lambak ni kemelas maki TV kan ku yakin lambak pan sponsore pate tako aki na tak kuat.
Kan ki. Cok film lambek karo wiro sableng. Mak lampir deh. Brahma Kumbara. Ana nek nyapa gula kak iki. Kapan dipetik pan pertengahan film Pak Le buru pak kumpul elang ngelijer no. Anten nasi potre kali mai. Terus poter. Banyak gelu pa beli kerapak potong gelena. TV na tak becek anten gemet. Cok sepeda motor lambek ada. Seandi karo kelebun di sepeda aja. Aja kapan itu pabi kelebun nak itu rok buntai bina kanak di budi cium bau narok ome ko. Jaring in mainan lambek tak ada tadi kak. Munik bini anjo apain main aja karo keng daun gedeng ibuan daun nah papa nah sek ibu de genteng ibri aing ibri abu la awal jualan cek karo jegen. Laki apolong pada laki itu masjid apa sih kemain tanah abu itompok pan sekot nong gunungan pahi kemi cok koncong karo kak. Pahi kanak si bedemi kemi nek kebejan jajanan iki napa ki? Iki napa ki? Keng mun malam kolema amu mandi bedereng aden tak oleh akan dalam babi reng tuai kiri maki agak jak mun bedereng aden ambu colok je ambu aden je jawab Allahu akbar jawab Allahu akbar marhaban bil qaili adla marhaban bis salati ahla orang mun ajawab nak jia cong ibrik saya buka bagusan sapora saya buka cubaan Allahu akbar Allahu akbar marhaban bil qaili adla marhaban bis salati ahla ni kene ambu lambe makin agak jak mun tempon aden jawab mangken kak sekene makin situa jawab Allahu akbar alola asar kita ngarek le eko di make tapak ke jebuk mi cak mature jawab benak eki napa ki torod bisa apa serong jengko po minta ngujeng silem kalem roboy mentir bi Allah bertenan jalan kesayan amin Allahumma mun lapo lema ayo engkau kamu sholat ke masjid ngaji ten genten ada tek maurib lambe kak malam Selasa cerejo mun malam Rebu cubara malam Kamis celau ki ngangkui corong lambe aki keng ada tek maurib edan tek kalaban ngaji bismillahirrahmanirrahim inna lil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أطرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن resek kak ya ngau boleh tak baca kita terus lagi nak mun sandi malam-malam baca TV kula tak cak macak kula lihat telu hari kan makin neka pidato nang daerah buka ojen kula mi macak kak iki alhamdulillah ikirim menlap ke lap kemarin do cak macak apa lihat kok pajen terus dek keng mentro tak ojen acaranya kedua jebune ke Abdullah Sakhol kak ki Abdullah Sakhol ni kedimin ke Abdullah Sakhol Bengalan tomane cabisi orang acara tro tak ojen nah napa kiai dua kalakoh mun dua kalakoh tak kira ujan Bangkalan ni kaya malaki alhamdulillah tak teman ujan kak sampean pulang ngamal lagi ni ke bala gula ni ka abuk teh pan sepenapan kali Bangkalan tak teman ujan sepertama mentro tak ujan acara nikah maca ayat kursi 6 kali ni ke sepertama nomor 2 acarana sabe engak tengah nanimur nah payamak kida rem sampean cak muni boleh bah payah mak ke sampean haram Bangkalan jot tiaki pan sepenapan kali sukses nih kakak ya udah sebab kan ambore suruh jauh ojen cela kar bekten ojen ini salah nak ojen dalam kar pangajin yang bagi kau ojen coba mantingkan wala ojen ni kerah mata usah kira pikiran tegi king mater Allah pun tak tege lestari mater ojen kita turun abu sejam kah korang napa nih sekorang bang kini kampak gula kak tunggu saja nih kamu kapi bahas keluar koletung di kantor deki siap sampai koletung lengki sampai koletung tak leso sampean
Siap lagi sampai koltung. Mun tak jaga koltung jaga hula mulia ka ada ka iki. Tak nukuk na sampai abah. Nek tak mulai ki laku dah kaki. Bari mulai ki laku pleman malam mak bangki ben pak kelebu ni. Kedepak ke jompok kol 12. Ki laku gelak. Oh depak koltung malam. Gelak boleh betok berangkat boleh sampai mangken. Depak ke rumah, depak koltung boleh. Aja ki tongon-tongan dah. Mun depak ke rumah bah anang ngiding kampung tak melo kok. Iya sampeyan din nak mulai 5 menit bah depak ke bungkona. Pon dimin ni katen genten maca Al-Quran kan? Egi na bangki. Ten genten maca Al-Quran. Bagian kamik ben lemalem. Mangken eman kak diman. Bu. Pada Quran saya baca egi. Mangken masjid lemalem alhamdulillah saya baca pada Quran man nyaman. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Oh, keton tatang ke siapa ngaji masjid mecek nyaman neko. Masjid etekku orang ngata ada aku tak HP na tumpang kaki kambing. Ya karo HP na saya masuk surga ku leku. Orang ngecek cari pang tonggal dia. Kan ngki makin. Ya Allah teknologi saja maju beni saja banyak ibadah. Ikan tiaki ke HP. Cuma kita takbiran makin apa macam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ku orang ngah plastis semacam juga. Orang ngailang be kok rokan dia deng masjid dedai. Eki na bangki. Ternyata makin zaman sajan maju manusia ke pangeran sajan jauh. Kau tun sajan semua. Kira-kira cangkul nyaman makin pakai HP tukang ngaji. Tapi anak makin tak tahu ngaji Quran makin nyalasia ke kubur na bapak gempang. Tak usah ngiba Quran ngiba HP. Ya kak? Kok ngaji TV tak tahu lagi di ngakitek. Yasin wal Qur'anil Hakim. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Cang bapang makiring lah nyaman tang anak. Cang malaikat cek empat piara colong dekat ke ko. Aji tak kero keng kak lambek kero pelaga kebaya anak tak mengaji ko. Eki dah bagi. Eki dah bagi. Mun po sepo lambek sabora bagian po sepo ni. Yasin ni ke apal lah. Arapa biasa mat Yasin lambek di penem Jumat enggak sing wajib pro Yasin. Mangken cak aja macam kak. Mangkana tak heran mangken macam Yasin abu cak aja macam nyalader. Macam Yasin Abu Mundi ada nyaman kayak pahaman gak kaman. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi majiyah. Kapan mustaqim langsung siratal ladzina an'amta alaihim eko. Bodi sebaca Yasin kapan depak tengah pah mari Yasin nah. Mimpin tahlil tak pati apal pas tak nekuk lebur. Aslina baca asnika. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Berhubung tak nekuk. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Embapah ngucap lebur cong. Beda lekas ngakan. Lekuk. Lekuk kakek boleh ya ikut. Tore, biasa aki boleh Quran enggak? Biasa aki boleh Quran. Mengaji pun ulama, kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati. Amin ya Allah, Allah amin ya Allah. Kalamun qadimun la yumallu tung situ ngadebu seeba cai dibeli tak busen cuma Quran kak
Selain baca ini beli tobuk. Sampean beda berita apa baca? Telah terjadi Gunung Semeru, telah terjadi peledakan Gunung Semeru. Baca bisa sampean 5 kali boy. Telah terjadi peledakan Gunung Semeru, telah terjadi peledakan Gunung Semeru, telah terjadi peledakan Gunung Semeru. Ini kayak baca 5 kali boy tobuk. Keng mun Quran punten sajan ini beli ate sajan senang. Gini bang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Dan ini badi saja lebur hati. Thank you kak. Anapa? Karena Quran nikah termasuk mukjizat. Benih cuma bacaan biasa, i'jaz. Mukjizat sepaling raja kaji Nabi nikah Quran. Maka namun satu aja pamosan selain ini bali nikah tak seneng. Mun Quran ini bali saja lebur. Maka teku saja sin fadilah ini bali saja lebur. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Nggih. Ada apa cengang sampean kak? Ngantuk. Ngantuk ngayu mulai baru. Benih suara ada salon, nasi nyaman. Maka ada salon ini ke bagus deh. Ke pengajian ku lekuk salon ini ke share sandi salon dia. Pak Carik, wah coba kia Pak Carik. Ini ke salon salah nyaman adu betepak. Terus kadang kan salon ini ke saya timur ke timur, saya baru ke baru. Kula akan dek bawa akan dek ya. Tak mau nih cak baru ruh, ya tas akan dek bawa akan dek lebur. Mun ngani kan lo bisa ada bu sampai lagi. Kenapa? Karena Mekah ngadep mun sampai ada bu bikul hadirin hadirat ambu sampean. Kenapa? Tembung bi suara nak mik. Itu senyaman benih suara ni ngucak suara nak mik kan dikemakan ni ke saya ni ke cik obok ya bagus ni kah. Mun pengajian ketika dintu saya ngatur saya ni ke saya Pak Kelebu niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon Al-Qur'an diulang Kak Dinto tak bosan. Nomor 2, Al-Quran gak dinto cocok baca dalam keadaan katina pesaus. Dalam keadaan bunga baca aki Quran lebur kak. Dalam keadaan susah baca aki Quran lebur. Beda acara mantan. Ternyata sound system pas petek Quran. Nggih. Walqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Acara namantan anga bunga kebi saya petik Quran seneng tak seneng sebalik mungkin ate tempo na susah beda orang kasedaan beda orang ngatinggal umur keng salon na saya petik Quran lebur tak lebur. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Kasih Quran saya petik ate paguna rema kak. Keng mun selain Quran tak bisa kak. Coba utiaki acara mantan pahe petik dangdut ya cocok cek lah mantan. Ata kita gitu kekok. Kereta berangkat atau kita gitu hatiku gembira pernah sekali. Siapa ngelakak dia? Cek lagi boleh ni kening suruh mulai biko. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun mantan petik dangdut ya cocok lah. Coba kebatian. Petik dangdut juga. Mun tak kedok ben paca ya. Lihat usaha dangdut dah. Dah lagu melas kia lah. Lebri lagu keng semelas. Makilah melas keng mun lagu tak cocok kering kebatian lah. Kebatian pas petik lagu. Ate arasa caltong engak bekto apolong. Tak bisa ngakan tedung engak katika setong tika teti jarengkong.
keng mun Quran cocok pramila kak dintoh kau leben ajunan semua ke samarina pengajian kak dintoh bisa abua kau leben ajunan bisa ngamalaki baca Al-Quran setiap lestari salat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sehingga kau leben panjenengan termasuk kelompok-kelompok saya kerongi sereng swarga Allah. Amin Allahumma. Ada 4 kelompok saya kerongi swarga. Yang pertama talil Quran, ahli baca Al-Quran. Nomor 2 wahafidil lisan, aja galesan dari kecubaan-kecubaan. Nomor 3 wa ta'imil ji'an, apa ring deureun kau ring lapar, ahli sedekah. Nomor 4 wa shaimin min Ramadan, apa sa bulan Ramadan. Setelok kita ijlasaki. Sesitung ki buru mar ijlasaki. Setelok ijlasaki na tahun datang mun yonceng boleh. Ongguan. Terus Bu. Jam tung. Kol 2. Selancang tung sibung kol 2. Ya pidato dia sajam gak mun semalam kini kamantoy din na ako. Manter bi Allah. Nah. Mungkin uncang boleh gula ko ka. Pala korang uncang boleh boy. Manabi dari saya pada pak beda kleroh, beda salah, beda lopot sapora aki kaki. Sapora begelak sampai kerja. Beniking tumut 2 pengajian kan ngapusi sampian mak letak ngantuk. Kan binar tadi. Ah, mun lebih narto ore bah mulai ring baru. Tetapi gula keng nyegai sampian dan begelak banyak sasaran. Manabi beda bener dari saya pada pak, kebenaran kak dintu asli fadl dari Allah. Manabi beda salah dari saya pada pak, kesalahan asli omber dari keendengan ben kebutuhan badan kaula tibi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.